Bueno, tubakwitha watanite na batu tukubarware kiri mabango ya rwa siasa no tukubarware muthutrayo ki siasa yu akanite ndene account ya Meru na inkwere ringe muthutrayo ambiriria ntere chia antubetwe kiongo ntuku ya Jumamosi njumu ya kebiri kwa ndene account ya Meru tuku ya Jumatatu ekuru barandamana kumenere mubunge wa TNS mporo wa Boriba kiwa na kwaidi ekuru ndoni nawe mporo arawa we atina ada ekuru account ya Meru muntura bakuranwe ni gavana Meru kawira Mwangaza na ntuna murumire na nende mantu endelea kuthuka kinyankuluki nyuma ya ngari ya deputy governor mutumantu ethinge kwiro ne yukitwe na MCA bamakuma Nteresia Mombasa bagera na Weru TV barauwa ni umangari unirikitie wita nawe kiambia throne county secretary Ntukuyoro au ngari ya deputy governor ari neo ngari ra yetre ni ngari inge yatumiri buthu kwinite ngari ya deputy governor tukubarware kire kwari mantu yayo ndini ndirone kinyoro sendito Meru kathuri murungi na bangite musemano track 27 kenine kiantere track 27 mweyu first gentleman murega baicho noene musemano yo aweta skits ara mutindwa ni siasa ciambiriria Meru mwaka yumunye utamba kuthira kura cie kuringwa tukubarware bara bangwate kwariria mantu yandi na Eric Kimathi ni political commentator na ni mushoro wetu bunene na de na chief economic advisor obisini ya governor wa county ya Meru Gideon Kimathi arania na batu kulukira 40188 no namba yetu SMS through live kure YouTube through live ndani ya Facebook ngethera kithoma opinion ciaku na comments ciaku ndene ya mubango yo karibuni sana. Asante sana Kim. Asante sana kama mbiri na chief timwita chief kwa chief ni regina na kungukuma ke chief of staff na hii chief economic advisor now siasa cia mbiri Meru thai Mheshimiwa Kimathi ichonekete ukaraga kwenda kwangaratania uritingwende na county ya Meru last year December siasa impeachment ichere governor survive na ukiri bonekana no thirikari ne yekireito murungi no re ya deputy speaker no re MCA kiri first government imbibi kuendelea ndani ya county ya Meru thai. Okay, asante sana bwana Edward na my friend here Derigene Case Coyand Kim ngokethia muthikiria wetu yonthe mwe mutegeri wa TV yetu ira twendete muno ya Weru utukubo bwana Arua warabu noki twarie mantu ja siasa na muno mantu ya maendeleo ya Meru na kile kiugo gorikia kumburia uge capture boga muno lakini kiambiria muno ntikeje kurirwa mbere ya Meru warabu tutegerete na nuntu Meru ibadhurie thirikari ya county ya Meru itongeretwe ni governor Bishop Kawira Mwangaza mbo hakikishire na ande part of the government kote mirandi ikangaratana kote mibango yabangi ya thirikari igekirwa mbriki kinyemwe program cha thirikari na maendeleo ya thirikari jakendelea na kinya gituma kiendelea kuringwa ate ituije very clearly muri ko yonenkero ya governor Kawira na iko ari na choice nyingi lakini wananchi bathirie choice yu na ande muri ko yo nontu no nenkerwe itukumenya kuri bo beterete 2027 na ngauga 400 times kira aja ne siasa ya 2027 na Meru no mwanka tuithuje boega tutegere kethira batwe ituguchiende nyamba iboni uga wambe ochiende mbere wendo ore ongi aringi kura betu ndiboromba bwambe buchiende mbere bwenda ouunge ukwenda kunene ya 2027 nontu kura ya 2013 kulingwa Mheshimiwa Peter Munyathuru ari governor Meru ambaniriru oe naryo immediately county ingi kibanga mibango yao ikethithia CNDP jao chiambere ja formative stages ja formative county governments batwe munyare ari magambene ari Meru ari Nyeri mwanka nongentu bwetu tugaeta mwanka Supreme Court tweja kiraito murungi the year 2017 mwanka 2022 kinya wa gutonya immediately siasa chiambiririo ya muchetho uikari kenda kumikishwa thirikari kure mugitangugi kenda 2022 uri kwenda kuangavana no angavana na nditha hii no siasa chiambiritie no muchibijo guichokera lakini na ndewi ya waisa na governor Kawira is waisa no ntwe ketha ni wakaria 2013 ni wakaria 2017 na ndito tetekeria gituma kiomba kulitariti ngugi muri kone
kire ku maendeleo na ikyo kautigwa batu tugichokeria muntu nori kuko nandi batu turenda kwithira turi ngugine tunataka kuwa kwa kazi kinya ibiri bibi kwirwa turagire nandi tubire maendeleo ya no ntongari rimwe riri akwina ntaka utikaira ka transfer kangia karageta wa ntikwenda guorageta wa mbiro kuruma no kumageta wa tuyekira nara nya maendeleo yarare matumikijua ngavana kawira ariuga akundi au ndawa so nandi kinya beja style ku itukumenya isiasa ya 2027 no tuketha ati siasa ya 2027 Meru ibathurire MCAs na MCAs bakageria kwathurana ngavana no nto MCA na ngavana babati kwitha bakariu na imbi kinyana ndi bakariu na inkwaraniria baba inge muno no nto gote ngavana akombo succeed au anande kambi ke MCA kano na nya MCA batiumba gwika ngavana kando baitangugi ajumbe ba Meru 9 of them na kinya nominated bonthe na women rep na senator Meru bara bonthe barikira President William Ruto utuko na muthenya kinya kwina mathina jande finance bill ina thina muno twitite kure oke muno finance bill okurukwe wekari lakini utikugwa bakiaria no kageria kwaria uriro na ndigo kurwo na President William Ruto lakini the same ajumbe bamwe no kuiguo kwi kibuyo kiko kamato na mantu jangi na bakageria no regiro kurwo kuga na MCAs na gwe mujumbe ruga na MCAs no endi no tato ni ambunge kuna arere county assembly so MCAs ni bakumenya very clear na tu na MCAs babega baba thomu bakwerewa system ya thirikari ni bakwerewa very clear bakarega kwithira bagwatene na governor wao bathithia policies ciao bakurukire kwando kuruku assembly bono ore into bikauma aja yo county bien na memashinani pakeja kwairwe ne ajumbe then kinyabo they have something to lose so ningkuona isiasa na siasa eji tutetikiria utonywa kire for now itu yitegeke boyo kiu but now bwana Herike chief otwira siasa re kuringo thai ne mwaka 2027 na ne kwangaratania thirikari itikaritengu but aweka bero no batangaratanu ni kilele kikiri okay on the do you agree siasa isi 2027 because mporo aburi no reira kibiri ntiko me mporo kithaka konetike ngavana kaimbia kwenda but now do you agree siasa isi 2027 kana just in mere politics ile che could disrupt anything kana ni ndo personal re no to mporo wake arieto awire I personal na rumuro ngavana bas kaba kundil bobele one iboga kancho kinkatho kiri ategere beto gorobonarwa na mwishimo Kimathi na babu kutwara kanya kuija kwaranire na Meru na gutegera imbi kurengi gutina mbere kambuge matutitite boga na no mwanka tuite boga tukare akugo then tutitethia tutite boga na I can as well agree partly na mwishimo Kimathi that history ititwaireya na rimwe interest chejaga when cycles just election chathira tina zake kinya national government kanera tugathirikari nene cycles cha election chathira twambairia cycle election wingi lakini woni mbuga na mbuga kairi that is an insult kimwana inchurulinga kura seriously no twekethora woni brokera rukiri kulingira kura nago bange kura cha 2027 utwire nandi ore nandi nyame yake mwaka jutathira then utwire nandi oni ili kwenda gitekia kio kingi kinene then seriously oni buga it's really an insult kiri mwana inchuro rukaira rukiri kulinga kura kiuga go bwana Mutembei dombo tekera matuzaja ile one election ya 2022 ka kujiposition kana kugeria ku divert attention. How do we divert attention, Mutembei? Mantu jaraja leo tukageria kunikira jange, right? Tukageria kwakantaka kenda tonekana wogo mantu jaro kwenda tukuthithia jakitho kwi jange jareo kenda at least ithore conversation ikuendelea. Athan kuga Mutembei ito ambaniri na kanywa kwithirwa one ugo itake bawo gyaku na nipite gyakwa mumirwa ithomere ani twagiriaga ugo for example na parameter actually nyara twathurite the current government Mheshimiwa Kawira Mwangaza Bishop aumire akibao kiawe kuma gaiti mwanka derengi rira Mheshimiwa Kimathi bari thirikari na no one complain actually this premise probably ira twa governor Kawira Mwangaza athuriro ikeja kuthura kwe mujumbe because at the end of the day ira ringi ari nyawe mujumbe
right ikeja kuthoro kwina mujumbe ukambire kwambie kugwata kibao kya kuma gaiti mwankana ara mwisho wishuda utibati kuthoro na thina buru kira kikureta thina mtu na tumenya atiri itu akwere responsibility one to run the government two itu akwere responsibility as a registrator mujumbe ngugie kumbere na ndikeja kuthirwa going forward igituma ba tuterana na iko divert attention mon Meru atumbe kukundika then we tukakondem from mantu zau witi nambere kengi na kyo mwana Mutembei itu itikanirie ute mutongiri otena responsibility na one muju MCA na responsibility yewe governor ena responsibility yewe iwi thirikari mujumbe ratu durite ena ngugi ciawe cha gwita na plus senator nawe ena ngugi yewe ya gwita ko as long as together twimenya the responsibility yao tutibati kuretwa diversionary tactics cha kuebera kiria kibati responsibility ya mtu abati kutithia na one governor nayo nafasi yao itengukewe na actually backstop na governor Kawira Mwangaza other utongiwe na losing governor nowe na responsibility inene kuruki babangi actually other MPs they have nothing to lose lakini aba platform ndo aezi then together tutina witi nambere because krambize governor no the unifying factor wa Meru being a mother now ipati ku play another role no the unifying factor ya Meru kinya mtu alingetuma in other way but na wewe mheshimiwa Mporo wa Bore we respect nene mono nawe ne inene aini ya Meru wengwa nambiririe kwitia itawata wiki ya nkuru ene kandigoro yes na kwina kengi nakyo za eneke aitithie mwe eneka na itukuona omba na aitithirie onge kamatire na omba kuineka any time depending on how team ire ku receive mantu za zonte react but I wish ashimiwa bara to buy a responsibility ibari ya rights to buy te kanya tonto bakuthira babui mono amongst bobangi sasa sawa pamenye bongo ate ababui mono ato abaire to abanenkere responsibility kana grace yebonera at particular at some point bagwatira ko ibato inyabatu heshima at this particular time tukija kwariria imbio ongwa ande baba kwenda watela bwana Eric no chief ukuwa bunge ni watanirite ya mona governor right but ntuko Jumatatu itonere mbisenge very different most kana ba mobile MCs itonere bakiumira bowa deputy governor garewe nirikiti kuyuko ni governor ticket yewe with the US kinyayo bowa ko with drone now itokwenda at least weka Meru werone no kuritangwe obisine ya governor county ya Meru is it true DGN ngarewe kana tina ngarewe number 2 MCs baba rumbire kusigned na DG bare umona mama okay ibwega mbere ma nkiambairia UMCA baba signed na DG ethera bare umona mama governor and deputy are one thing yes it is one ticket na operation njia yote you cannot separate you kana ndio na assembly we one ngie na assembly we kethera MC bare ibaragia I don't think either ibari na the right information at that time. I can confidently say deputy governor inangarewe the official vehicle yawe na number 2 they don't the military thirikari ne no either ore around here ndi deputy speaker tu na abwe ndi chairman o council mbuga iro na ndi ugo tare uko gitabure na kinyande chief of staff yes kwende na issue touch on the chief of staff kwandingara thimu tuko na muthenya wimbira itukwenda ukirari 5 mantu ja andi ne atabuti kuria deputy governor umuria na umuria mantu ja thiro rimwe no tunandi propaganda na propaganda machinery iru bangi ndira mbomu iringa kwa mbomu iteja sembo ndia weringwa mbomu eja sembo ndikuraja muno ikeja kulipuirwa ariku au kaiwe ripuirwa ama assembling from very many areas so any propaganda
machinery irio na it is so dangerous na inkwira mumeru onthe to be very careful nonto my brother ojo auga it is uningwetikania nawe that mumeru no kurusikire mantu ja jonde because propaganda ire kalingwa na jeringi nandi ya kumake sure tugania county kwiro nandi baiba saindi eje abange iba saindi baiba kuinyerwa baba te kuinyerwa kandi eje te kurugwa kenda roje romba kuinjwa mboa uzi nyingi kandi ete kurugwa kenda ngavana omba gwikira kwa kairasi bibingi ete rugwa kenda menya kumenyera isindi teachers and children ere rugwa kenda gani antu ba Meru kenda 2027 kandi etumirwa gikura ire na we know that very well non tukethira ni mantu jabu kuigua ja nga portfolio nini kwina gitare cabinet I mean MCS baregete kukurukia cabinet kwatuika kwe 7 positions at vacant neke issue itaragwa that time because now mbere ngavana kawira ria ikitwe senate kuri antu batinda kuga kuri makuthithia thirikari na no igagua lakini twinde tugana ndire support governor for the interest of the people of Meru athithia thirikari ewe na make sure programs ikoran just like the other counties tutigatigirwe nyuma kenda national cake kigawa twithire nya twina county gukurukia county executive gukurukia policies na muno ekumba gutap kinya resources ire ingire Nairobi ire itegai. Now we have that cabinet. Now the same people baraba uga kawira ukara muno atathia thirikari ne bona ndi bakuija kwambiria story ingi ya kuga ina ndi kuru itukuni ndi kinana no imenya biu biteo personally nujenda romba kura Southment kethira kankarija politicians bau tukugira the MPs kana senator bau mbidra ande Southment nkiru jana mujumbe but I'm on record nkiuga mujumbe o Southment uro thurirwe na erwe irandu ne antu ba Southment na ewe kanya na personally nkamwa kanya na ndi front line kendo mbo itrantu ba Southment ngugi what I can ask antu betu tutige rira tugweta itukurira na ria tutigweta itukurira so chief mutegere nkure kiure tu okay akwithira antu ba governor na munini wipo watanirite ni gitumi tuturona DG echumiri wa ngare kwa tindi nyo na utibibio mukost kuwe na ngarewe na number 2 ni gitumi antu bomo baraba support mama and I will quote and ni kiongozi na ko authorize DG au mire atangaze au oni ndi na ngarewe and yes ukiambiria nugire county secretary yes yeah you know me ama the mtu wendete structures and chains of command yes nda deputy speaker county I'm a man of honor the moment they ugire county secretary who is the head of the civil service no the custodian wa assets na liabilities jia county no na akura jia thira county secretary jo kiambia the Ronandi a gentleman na anafanya kazi vizuri by the way kura jia thira jia to kulingwa jia 2027 nuje akethira ari committee transition because by virtue of being the county secretary negwe head of public service negwe uri custodian wa assets on the county liabilities on the programs you are the in charge so kethira county secretary na itire migambo ewe na ita position yewe auga in regards to ngari the official position nina me I can't comment on any other positions. Right. Yeah. No, bwana Eric, katwe ya uki kure na quote and quote antubaku ya kudeta on behalf of the government. Na chief akwa bakiure kiuki akwa kiaba antu bange akwa tekwanda kwariria. But now wowe mwananchi wa kawaida no kuona borabu wita na mbere antu bembethai bathuri sana no ntubwa miari yendu ni kiongozi kuangarira yetre imirere ya erokuo. Na bawa thai kangavana akurwa nambi akurwa na mira today the same person authorized DG au mrewerune au wekithira na enangari kana na kuinyelwe governor don't you see bwana Eric antoba mwe barame bibe thirikari ne iba kwere kuruthanithia Meru na in one way or the other bakathugire governor kura ciawe kambuge Edward before nyangu chokire kiore kiu kambuge atire ndiria thirikari forma ochonde chotho tuna interest na expectation either ireo
Ingwitikia there's an interview ya president wetu daktari the other day. Yeah. Olirwe antoba kubo utarare obagaira. Oye kiuria very valid. Akaja kuthora Kimathi na supportere nda probably mjumbe. Na yo meari. Uthugwa nyanga muta? No. Loyalty. Na loyalty. Two, antobegembe probably ben expectation na mtu waora bategete. Right? Now they are asking valid questions. Na oni nko agree nabo. Eke kuja kuthora batu tuji deputy barato wale abo for the last probably government itirite ibare portfolio. Man wije that's what ni ubakoria. Na ndiri na hata mtoto we atina portfolio iwi kiorege korua. That's also a valid question because they have expectation. Lakini andi totomba kuga governor ena prerogative yo kumenya niki why problem na mandate ingi batiko ma probably going forward. But ikeja kuthoribo kama no itakrality kiwe nembuka kan governor no ena responsibility yonde. Kinyaba batu tukulingire tuma either Kimathi na support governor or I'm not supporting the governor. Yeah. Mtu omwembere ombere kuthiria mantu zaza, it's only the governor who can as well clarify antu babeture na tulia sawa na tokita tuntumba kuira kinyaketha kuna ndoerio between the two executive deputy na munene owe utomba ko demand that ngo kwa ultimatum that umere uge itebati kwithira actually kima deputy speaker atebati nya kwariria story ukaire no ntuba kwithira kethora kiongozi na ariria have respect regard lakini ni unfortunate kugwatania na miari ya mbere ya mira na kama tatoana twa antubaida which is unfortunate lakini hatu treat megambo eu area at a personal level lakini no ntoto na chief advisor thirikari na kuga mantu zau atoja treat with contempt ire preferable atugio but yeah. I wish naito arite kaire tuliaza ndauga downfall ya thirikari ya county government ya Mwangaza ikethora ni antu baraka karabo bomutikia we started na oni ndaugete buruburu thirikari je kare ore kari mama na kare na urejere ya kari na ndi urari lakini keja kwethora aka sukumwa na mantu zaza izo za atumire thirikari ya mheshimiwa Kreito ariku egwere for some reasons tutugwa remweni no tutuna monene aja it's some reasons lakini one thing I wish mheshimiwa governor adhidia ni wewengo kuma clean au giatri relationship yao ibamendete of course tumba kwenda njano mwanka ithero ina manto no tinja iti manto tonga gethro ukarawenga ikaja kuthona njai na anto no mwanka ithero ina garagara kabisa that's true lakini tutumba kuga garagara ezi ni bati ukirirwa it's very important urawe in fine factor jawe mheshimiwa governor Kawira Mwangaza enshwe njewe kalisa sawa na tena mbuga gani ikeja kuthura rebuttal kana miario ikeja kuthura ikiumaga from his side then ute benefit tukona non tudoezi the moment ukarugura platform ya miario kwe anto bad driver from that platform na ingu hope governor puru alimin focus can deliver it yawe atige koribat kuchokia miario na tena nyawe ngoa 10 tutira Kenya you only have 1 year to serve to benefit chia miaka hizi na actually tuona benefit chia miaka ni ka guarantee because domba kwa manto rojo going to know manto rojo but the best thing is we remain focused na witi nambere na ndo bagembe they have asked very na ingwete kaniri yabo keda batiro na share I want to comment of course no mwankaba ya shaka kwa tuta break turero ni director tuta break but tuchokera nkondo choke miambo watela ukim na utwere government yo manto janto ye wa comment manto yembe no twere manto ya senita naratumirie na muchemanio tarehe 27 after ndeka inkai tona noe the first gentleman awe na muchemanio taskis iro ya kiro rogitanite the two grounds watura mantu katu yoke break turu ya mrando ya kibiashara nyuma ya ndeka ishile ituchokere kiri mubango yoyo arwe siasa na ketha inyo kitho mantu mede chia kuona chingi sana mutegeri wa Waru TV.
lazima na uwashe futa na GoTV Max. Ukiwa na GoTV Max, unapata kuona timu zako za La Liga na Serie A zikicheza live. Hapa pia utafurahia more than 55 local and international channels. Jipatie raha pamoja na familia yako kwa bei poa. Usimiss out. Download the My GoTV app now to get or upgrade to GoTV Max today. GoTV. Love it. Centenary Sacco ni sako ya mwengeka na community based sako. Jagua Centenary Sacco morto jwa tuni kugukire na njira gukuwa mukobo kuringa na mubuko jwa kuna baite ya ntheburu. Jagua Centenary Sacco tuina mungana jwa mubango jwa moshara jwa ku kiri urimi togo kiri urimi jabwa kaoa majani na kinyeria. Jagua Centenary Sacco turi na kinyamukobo jwa kithomo juje keneta jifunza junior loan gutigira mwana wakwa kuthoma tena thina mukobo jwa ngari nyomba na kinyamyunda. Nkurukia Jagua Centenary Sacco tukamenyera gikundi gyaku kanisa yaku na kinya sukuru na mukobo jwaku na mubuko jwaku kagita kariunga gwa Centenary Sacco wigwatire munda jwaku ntareshia nkunga nari kathoana ntere ikwirite ka university rikana uri mukia mo Centenary Sacco mbesha cia kwiko na dividends o mwaka riunga kirindwa ngishie tontereshia chuka Kenoro, Motwati, Marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya Intercity na kinyaru angiruru kuma timone rujite ajatoka kombithia gwika mbesha cia kukurukira thimu yaku nekenda kumenya nkurukira ingathimu kurukira 0715 467 290 kana uriongere website yetu ni www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference. Ore na wendi bokwithirwa ore kiri kiuthurano gikiri kiru kia University ya Gikristo Kiamu Career and Open Day neo machokija kiure giki kiuthurano giki gikiethura kiro njuma agent tariki 19 kwambiria thithatu cha rukiri mwanka thaa 10 ciogoro. Mugeni wa giteo ni Dr. Brighton Ochieng uria wari mukariri giteo Kiamu Alumni Association na kagitani gaka ni Managing Director Promasida Kenya. Uandikithania na ujukania bwa orimwe bukathithika ntuku iu. Kiuthurano giki gikathithirwa Kiamu Nairobi Campus. Kemu, the future is here. Bwana tubata na bere kuatana na batu kile mtandao wa Facebook niko na Evans Murigi ariwa elo where intimidation and the pretense may be hidden but it will be a matter of time. Kitalipuka, the former COS is already brainwashed and can't see anything wrong with the boss, right? Kaendo Faith akawa mugeni au studio mbeto ikuwa mwanka mwisho. Asante sana Benedict Nkoberia akawa mugeni. Mama nadhani anafanya kazi mpaka atafanya kazi mpaka mwananchi wa Meru afurahi. Sahau hiyo sasa hivi anafaa aanze kupora pesa apende au asipende. I don't know how true is this, but uni opinion yewe na John Javaso Kingori akawelo Edwin Great Honorable Kim na Eric Excellence Governor Kawira Mwangaza must given time to serve a Meru community. James Nkonge Tien areke noro akawa enkethria ndendekethia DG asumirie at your press conference to shine light on the issue of his vehicle and the USA trip. Now, Chief, now inkwenda ochokia huku wa mantu ya yantu bembe, right? And then kwena kungara na kureo between mujemone yure yao 27th antere yonke yure ya taskis the same dates same time iro ya kiro itanite mantu ya. Okay, bwega mbere nkwigwa issues ibi kwirerwa na I will still maintain antubegembe na antuba baimenti antuba tigania bakulikia kulinga kura kile hapa kwenda ni maendeleo. Sure. Na you know Meru tu ina thienemu enene muno. Kura je president kulingwa tuona gite kia minister mheshimiwa Mithikari Nturi no leo litete ngugi mono mwanka na ndi Kenya. I am sure gukarito ministers gutena biasness
Mheshimiwa Mithika Linturi would rank the best minister up to now kumanage ministry ona kwa they are in charge which is a plus to us as Meru. Lakini kwithira tu na gitikia minister na mbuga PS ba tu na obairi Meru tuijoga na ito akarajana ndi tu comfortable tutikwenda gintu kingi Kenya kwanza. Meru tutigeni gutetera positions na imbitikaniria na Mheshimiwa William Ruto our president arauga ndi tuache na mambo ya vyeo na mambo ya viongozi tutegere ndi mwananchi nuntu antu ba Meru gutironda igua debate gikirwa very serious in Meru here irwatire itukwenda mboa hus chienjo ankurukia yu ikwenjo itukwenda mamongera speed ya kwenja mboa hus ntaigwa tukirwa itukwenda speed yongerwa gwakirana betu irasi na guikwipa irasi bira byaki nandi na bira byakiro that time na je ujo mantu ya mwananchi akwenda thai kwina poverty nene muno no gateka poverty u kuti eradication measures ndona county government na national government bakari inthe bagiana programs iria agatethia mwananchi wathikiria TV na radio ne reonde ena njire ya gutumirwa ni wananchi na ndi by insight ni politicians ne ya guchwa gitekia muntu fulani guchwa position ya muntu fulani which to me face yu iturikite kuthiria face iria turi na ndi ni mwananchi no ntukura ikuringo imendete ro cabinet elitha gwa kethra kuina issues ne oji abati kwa ndunda that time now let me tell you like deputy governor like Muriungi reariku I am telling you portfolio ya ire neo akarine no a few months kumau nothing alikatu na ndi as you speak now governor Kawira ni muntu wa mashinani boega alitangu mwankatha mugwanja kumau ako kwa mashinani kuona mirandi na part of the problem ile Ciaca nyuma nau ni kuithira wananchi bakwenda kuithira kuina presence ya the person. I agree with my friend here that the buck stops with the chief executive na iki akuija mashinani na wananchi bali na ni strong point yewe inene sana na ina kwenda strong supportive deputy noe kwethira kwe mishamani yomba gutai governor aja mishamani rimwe thithagua na that is norm in government wakinyia mwe uona na ndi muchemano yugwitwajo bati gwita ugatigera inya deputy ugatigera inya minister wewe unaenda mahali nara kuina project kwenda kwa commission ka inspected and such kind of things na deputy governor wetu na governor wetu paka itanguge na kuina strong presence ya mashinani governor ojo atiumbika 2027 ethira atete number 2 na kura ita inyingi nkurukie ekethimi na baraba kwenda kuchindana na governor Kawira Mwangaza ne bakumenyu na ikyo na ndiba gwetwa baka insight members ba public babere etieni kina nonto nekebate kubera atiri etieni murandi mona etieni yoyungi twajuga faindi mwananchi like now ugateka tharakanithi iba ukarandi bageta bakara bakona president bakapanga mirandi yao. The other counties are doing the same. But here, mujumbe alendo karakonewe. Uwe senator akarekonewe. Governor akarekonewe. No muntu yigitire antuba bara akarana bo TV ne mashambulizi hapa na pale. I am asking antubetu ba Meru. Tafadhali structures ireo kinyaji olitinguge chalitinguge kukethia kuina issues structures ireo kuina department human resource committee ile ndira na mantu ja staffing no ketha wina issue department yeku you can raise it there kuina county human resource manage committee ira neo either the apex all those things mwananchi ure atiji mwananchi mantu jara ka offend na jara ne have baked na mantu je ya ka offend na jo no ntubo a certain end na ikyo political science to ga the end justifies the means muchibijo kuona yo chethwaja kinyaba mburu ba kuri ore ugaikirwa mbato na the end of the day na mono inyate bo kuona kuri obangi bakari bakiri baimuitone na ara bakiri beterete na ndi kithombocha no but I am telling the people of Meru we have stocked na mono nkomea mibango area na nkomea manifesto na ntuko mombe tenchanga manifesto ntukure kwa sababu hapa bakiwa utema na manifesto iko na program ile na action plan ile thirikari ya county ya Meru na I am repeating go chokeroka ile uranda ugite uro uchukuthugania akachokerwa kwa manto jaba kuwa kaire forget so babu right now kuma thebo kaya siasa ni kazi wow
Yes. So Nonto mujumbe na senator na governor CC ideally Meru tubati kumiti at the point of service to mwananchi. Nonto mwananchi yoro orukusavo ne MP is the same mwananchi usavo ne senator, usavo ne governor. So why don't we meet at the point of service to iketi ambassador to idhanire au twinthe turanye ne atagone nkera endo andi na inkomuete. Ule ongena kuhetendwa tukora ni biuri ya biu biethira biemeka sense lakini te biuri bya 2027 my friends gichoka kiwe nonto okware monto manifesto kienda wira mumero so far imbithirikari ya chivite Meru yethirite ryo mumero omba wikumedia right bana Eric ndenda kwikiure kwenda post kiwe senator netanete mucemanio 327 arantere and then the same day first gentleman neta nite musemani hustlers lakini post ira ndironere senator the after some few minutes dona post ya first gentleman senator arawite musemani ya vote facilitation igethereo ungiaga wa facilitate na kinyangite gethere thete ireo is it a wall yes I am because now I don't understand hata musemani ile same mumero igethere the same place but even you tofauti kugatire Mutembei kambuge one au mheshimiwa tigira kambuge atongeria rira kwithira kwina gachagacha kwina gap ithoro ireo na gap ici ni tumaga ngwataniro yura engutikia gachagacha ikona kuongenwa na kuonete gapo na kwenda kuleta ngwataniro probably yomba kuthorena advantage mheshimiwa kugweta tharakanithi urotongeretie timu yoyonde ni governor. Tisa sawa? Ugategera our neighboring Embu, there is that unity. Na nuje nire kuga kinyakethirwa mantu zario sometimes to batio share interest nyingi tukareta no to bo interest ya mwananchi. Nire kuga atire ngwati yoyonde ire office-ine ya unifying factor wa Meru. Ikaja kwethirwa na akaura in between unifying irio konera probably senator na wezirio Edro no nande ku take advantage ya kugithata ku unify atongere bo bange. One mheshimiwa no tutiomba kugatire tuite tutrimandire maendeleo ne. Tubati kuchwa maendeleo mbere twikiritia mwananchi. Ntuketha twatrimandire mashinani mbere tutirikani tinto bibi kuma naye goro na hata bikeza za kukinyira mwananchi then it's be an issue. I hope senator mheshimiwa na timu for example last regime ya mheshimiwa Kiraito itwaruita muno tukienda ngwataniro ya tongeria na itujere ya tongeria bagwatanire tiro tukunekaga sana na kutho tukona benefit tukari benefit riria tukwari na mwari jomwe lakini keja kuthira tukari na mwari jomwe ugo umarite na ungi umarite ndenge it be kethro ina thini iron kugatire team ya governor nio na ni goodwill that we Jordan tonere the first day team ya shimiwa baba ngena bo ibona ni goodwill kena tutemana anto amwe twariria mumiro ujo jogo kugatire remointo bibi bekura mheshimiwa abita wa mbere into bi abita wana barabeta ya ibaraba baskumite mutongeri wao mutongeri omba koloma kuitia wewe ngo ingwite kene mheshimiwa for example keja atuwitite kone covid negotiatira kwa thirikarine no mwangana ncho enchama chiakwa chiringe tuma the same case yes imbere ya like gospel truth yes when you say ne governor unifying factor that is true lakini thina ya Meru bataroetekeria governor ethirwa ari the unifying factor in practice no ntunukuona gitara Peter Munya ne MP baiko support Peter Munya we tried as much as possible wakakata gitara Kiraito muronge ne MP baiko ba support none and even now you can see MP baba bonde and P by coalesce you know it's like now kure je MP ja itaringiro no tunaikira gyotetero riu ni governor na resources ja governor mwankana ndia Meru ibarorirwe that ukaringanira mbeje je MP betu bonde the 9 of them na women rep mbeje uni gukinya 1 billion Kenya shillings chira igwita kiri constituencies iu mwangana ndia ite kwarirwe nonto nande kiothe kionthe kiri guru ariku that's why I'm saying nonto mbeje ja CDF je na mutaratara jwayo mbeje ja thirikari
county ni thirikari, is not just an institution thirikari no ina system sijayo nirekerwe ibange system jayo without gutonyerwa ina interest ingi niyo MP babange chiayo itu ithanire nkinja barabara na gukinjage nuntu barabara chia county ni jijikene ni iriku barabara chia ndengi ni jijikene iriku simple. Actually kiuga ndendore pointiwe ku na kwena uritibunge bwaira munya ata supportro ni MPs right kreto murunga ata supportro ni MPs ikieto mime b barabara ile chia rombera 200 kilometers chia remero wekre Kameru. Absolutely. There's no voice. No kwa kadere nito actually we discussed bantuza tugatire no mwankaria tukagwatanira tumbe gwiti into bibi to as a unit as a tongire ba to durite no the other day kinyakethwa no durire mujumbe fulani no ta durire mujumbe kanani kana kije kuthora ngavana no ura wetu miaka 5 ethire mujumbe no randa durire for the next 5 years na no responsibility yao ba gwatanire ma meet somewhere beti into bira to araniria bio nkiuga go mheshimiwa I agree sometimes atongire wetu we the best selfish sana na ito araria rwariru muno tukona ndi remoja ka tutendene kana tutenda gukaniria in a way that's a problem you know but I wish nande ingo appeal kiri thirikari kunengutikia tiankuga atithura there is no goodwill but I hope akeja kwethora kanywa kara miario iria kaita ikeja kwethora tena eti kweja na platform ekwira atongire bange batumire advantage kuribatu na kwaririo finally kwikiario omboria mucemane jwa Kathuri Murungi na mheshimiwa aimbugire rimwe ikeja kwethora uti ikeja kwethora kukethora kwina rwaria na mbathoitu nacio kwina mutongire no kaumira kuchwa in a way naomba umetumire ya advantage probably lakini ikethora ni atumire advantage kwethora Amiru bakaraniria bacho emere kira it's sawa lakini I wish kagita kaka nontu Kathuri na retere mucemane jwa ikoyoti Guantere grounds I've seen the circular Guantere grounds in hope mheshimiwa the spouse the first gentleman imbo kakaire first gentleman kwena manto mengi tupati kuthireja ka boy child kabisa as long as you ask kwena masura ambassador masura kana kaije na other things we can do ituweza nendo kana kaije komba kuja keni nega tukaurana kundi no na kae nafasi nujere mono ugari mo manto zenza na igo mwene nzare mono witha no kunika nonto babeje te kuma the national government abeje badikanire baranirie bagwatanire bete and then tutigwenza to menya tugera first gentleman yutire no I wish no three ankuire tutumba kuthura three Martin tumba kulinga rwe na kondinge ndenge no Martin utehaza the thing is ukwa kankuwe nafasi ugezaku jojo Kathuri de no convenient oni saki ankuga for example munene ankuga atiri atongeri baba utote na nafasi no utote na right ya code kwa assemble tesa sawa no ndo tikeje ko clash nijire mo wenza igo wenza igo egera na mugeni akeja mpe nafasi adhirie na tena kija kodora keje ite kwa heshima tuaja na heshima leo heshima yes heshima iye ntukia maana muno akira nkuona kiurite Meru muno ni heshima nonto mbere ma first gentleman na program chiawe na thaiya na program ya michemani ye mingi muno na yawete michemani on just like that ni empowerment ya antu various segments kinyambo chaundi ni bangiri na as we speak now the first gentleman wa mwite program yoyo na program ye nane muno ya te task zake kona jonde jamii number 2 muchemani yo jundere na ge social media jo kwariria ntera yinya joka idora iko official thing ya kwariria nonto siasa ere kurugwa Meru eje no kurugwa siasa ere kurugwa kiboyo eki okuona giki tukugwa kiboyo eki kina thina because mbere mana when you say nonto mbere man tikumenya kinya kwariria mujamano yo muno nonto mbere man tikumenya whether it is official or not my point was it koreka kinya kwariria is it fair tongeria Beliba Meru kugundi muchemanyo it's not fair but it's not one venue teveni mwemberema it's not the face it's okay separate see we are here now and there is a studio there tutakaniria tere no honestly let me make my point tutakaniria tere yes one
bana atongere tubete tio bonde sana So but ndio gatire kendo conclude listen to me ndio conclude program chia national government in the county itongairwo ni county commissioner tureamoga tutemo itongairwo ni county commissioner program chia county government itongairwo ni county governor and in this case kinyabo bakuthithia mibango eu ibati kwitha baimenyabo there is no way uka atuma in the social media ugangwita muchemanio jo national government na county government elected na ni elected ara keni giantere na yo expected county commissioner akauma office eje utirato inya agenda there is no consultation governor akauma ndere eje muchemanio on a Saturday you see kienine I have never heard of consultative meetings in the field aja uyu kirai kwenda kureto na and I dare say this ni mantu ya jara ja ODM jara ja kuita Njivanji Gardens ugeeta Njivanji Gardens to incite people against the county government against the national government in the pretext that ni consultative forum. If you truly mean a consultative forum, first and foremost county commissioner wa Meru, county governor wa Meru and Ugwe senator have a sitting. Have a sitting with the members of parliament. Share bugenande itukuninda forum. Then you get a venue for that forum. First and gentlemen, no na na mibango yawe na mheshimiwa senator ntiethe anarĩtie na gĩtobũ kanata who is uroko manage municipality na public parks kanari nyana nchamba mbithi as a chief of staff amuria program cha thirikari kiumia kikaria ata ikethira gatiungania county governor na atiungania county commissioner maybe you can talk to these ones no to for sure you cannot utumba kuita muchemani usa such magnitude na nikyo kuona Meru itugutuma itukuthithia a joke of very important and weighty matters kethira nkuigua atiri kwina muchemani juitu kwa county commissioner boardroom kana kwa county governor na wethero tukwenda wa county governor county commissioner there is a boardroom ueta muchemani yo chwa forum we county then you discuss mantu ja county mantu ja national then kuma muchemani yo juete kwa rais na ara ura into bikuma bicho wera mi nyinge mono jieturo Meru dams serious dams jekero Meru ana betu para bai Nairobi bara nkuigwa bekara bakikagua pana pale bamenyero na positions inge mono ile ije national government tuone antu betu bakiandiko thirikari I can understand but when you tell me ati teke na for sure ukethira una kwenda yo endelea I have no problem jo endelete na honge endelea jua ugenyamira no itiko thithwa atuika kuri bobe na murano aja ujo na go but now Eric dendo conclude statement we ku kenda chief watwira so far in county government ya achievete okay ambuge atire oni inkwethira ngwitikaniria na atongeria ku ward mechemani for consultative kana ku kwaraniria there is no problem Kenya katiba yetu ni tuirite we can as well assemble and have our own discussion lakini ande kwena ntutirikiria Mutembei kambuge atire issue ya ukatekera thirikari nene uratu na wewe president urawe ni daktari na ugite kuigita itale yawe to responsibilities na either atena responsibility na ikito miugere we deputy wawe no mwankethero na portfolio na ngugi ya karibu ga kende itikalete motion issues na portfolio as a minister no ena responsibilities ena responsibilities yes. Not a minister of course it's a ministry but you see badu to bati kuitikaniria one day is that office ya deputy governors akeja kwethero atia nafasi gwitangugi ikaraja ka it's only antu akuthoma gazeti and the rest ni reta issues mono na kwethero kwina kerere kuringo nande ni bati kutegerwa ni mheshimiwa Ngutiki of vast experience mantu zaza ikeja kwethero ka karatote na organization of government structure ile kun detail ore responsibility ile akadiri kabisa I wish that can happen na kerere kiki kitwena kyo kia kwethero mheshimiwa gikathira na tu finally as I say atongere baba jiri tubaeteteo kinene mono na imboga ni twabaire kanya batutumikira miaka ni 5 bambe utitire ngoki miaka 5 conversation ni next direction ni bati kwithiro iti akwi na atu nyamo miroro uro inyao mure atibati kwithira anytime mutongeria akwira akubanga siasa tonto but nya I don't know whether you yes no ole au ugona ndri what's that lakini I wish miarire kethiro ereo ne ngwataniro na gwiti na mbere na tongere betu bonde
kenda kana ni 12 na ndino ntubwa the executive penshwe unity yao ni eka determine kita tuka benefit. Thank you. Yes. Now, Chief, no, to time in your conclusion, at least ndendo yoke 2 minutes, Piriton pe 2 minutes, utueleze in county government ya achieved so far, and then utwe na new final remarks yako. Okay, boga, but county government ni achieved mantu ja maingi mono. Nuije ngavana na mbira gutira mua for the first many months mwanka mbuga February ya jirongo ataniro heja. So meri egwitangwira re mekai na thirikari itari kwa fully formed, but kinyaku cha ujareo nonete mboa house ne change various corners ja county mbuga kote region mboa house itenji inya as we speak today rigie county ile mashinani yekenja mboa house ya kuongera roji mbuga in excess of 20 almost that mboa house ichange so far no ueta sibitari chietu in most of our hospitals especially level 4 no kwithira theater ni gwakwa. If you go to Nyambene, theater no gwakwa Meru, ueta Kangeta, they are building, ukeja Kanyakine, Githongo, ngugini kuendelea. Ueta Meru level 6 ira tuwa nande level 6, nerea ngavana kuthithia serious campaign yomba kwa taken by the national government, nikenda na tutuaka another tutukiria another like 2 level 5s. Ueta onurona ngavana agi commission kana kirugura theater twana. Theater specialized area region ye onde kutini other county in such a theater it is operational nuramiona the other day wayaki indento section yetu ya level 5 equipment ndirekirwe nyingi mono state of the art equipment ya ku make sure at least all our issues are handled there. Cancer center ya Meru level 6 now it is up and running. Nuje up to the election time kutare na oncologist na arua gukurukiro tongere watu na buru tu na oncologist bairi who are there taking care of our patients na expansion ne kuendelea kuthithua kiri cancer center ntonurikana kwina mbeshe nyija rukiti ni last regime che ni national government na kinyana ndi nikaenda tumba kuendelea na ngugeu ward I mean sub county and quarters chetu generator kwa modernized. You have seen of the photos nuonete mantoa maingi. Then barabara infrastructure as we speak now kote constituency kana sub county itina barabara a fund from the kitty ide tuga flagship barabara ndongi kiromwara kangiredo kiromwara ya compactor then each ward tuna ward fund through the members of the county assembly zinaendelea ward fund projects ichiendelete na wajakire ECD nuronere mauku rende cha 10 million kote chukuru as we speak now itina mauku jaraja ikitwe schools as we speak now funding program kire budget yejete it is there. Municipality ya Meru nandi na nya na murume na kurari na marinyari tukona eno kumba upaki bwega trenders bakwari located makutano it is very orderly now. Then Timau municipality no igushugulikiwa mawa na inge nyingi mono ira tuendelete kubanga but on bite kutina gitumeke no tunaige tumaike getete kuthira gaweta ke platform after month there gaweta ringia we tueleze maybe the future plans na mwaka yote yothirika yote kuthira so tutaongea yote lakini on top time gentlemen thank you very much for coming SMS irian tumba kuthoma ithira Kim thank you very much for coming nchokiri jani kimathi no tumba kwezo kali thikari yes ngoni ile thank you very much tufanyeni kazi tunyie siasa tupunguze siasa tuongeze maendeleo ndio ateria mumeru siasa iji oteria mu siasa omwe tuongereni nini monona tunyie ndoa twinde turi antu ba muntu tutri maendeleo tunanusu kireta thank you very much